yuba umukama azoronka gahimbare arahiri urya yuba umukama. Ahiriwe wese yuba umukama, ahiriwe kandi uwo wese agendera mu nzira za rudasumbwa. Azotungwa n'ibivuye mu maboko yiwe, azohirwa kandi azororanirwa. Tugire Kristo. Ndabashimiye mwebwe mwese twirirwanye mu ijambo ry'Imana mu mpande zitandukanye z'isi no mu buryo butandukanye, uko uyu munsi twari dufise n'abashitsi muri studio Komera Kristo ni muzima. Nero mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'izamu rya nyuma isozera amazamu iyo muri kuri uyu munsi w'ijana na 38. Imana y'Imana n'amahoro ibishimire rwose. Imana y'Imana n'amahoro ibanezereze rwose. Ibarinde kubabara kandi bagurimbire. Ibahe guhorana urweze mu byo mukora byose, nimukigere musoberwa no mu kantu na gatoya. Biza bidushikira mu buzima bwacu, ayi imitima yacu ituze urweze. Ariko Bibiliya iravuze muri Zaburi 128 ngo nta wundi muntu n'umwe ahiriwe kiretse uwubaha umukama. None rero wewe wubaha umukama byagaragaye kuko imbere y'uko uryama, kuko imbere y'uko usozera uyu munsi ushimye kuba kumwe na rudasumbwa. Wahisemwo neza ntacu uzoburira mu minwe y'umukama. Wahisemwo neza ntacu uzoburira mu butware bwa rudasumbwa. Imana y'Imana n'amahoro ikwishimire rwose, ikunezereze kandi ikunezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nimba wari wumva bitameze neza, ariko Imana ivuga ati naramaze kukwishimira ndakwanditse mu kiganza canje ubutazimangana. None rero ngo no mu ntege nke zawe biravuga ngo Isirayeli nivuga iti umukama niwe mukiza wanje. Ngo naho wowe ufise ibititaza byinshi, ngo naho wowe ufise ibigeragezo byinshi, uri mu ntambara nyinshi, ngo Isirayeli nivuga ibi ngo keshi barandwanije kuvana mu buto bwanje, ngo keshi barandwanije kuvana mu buto bwanje, ngo ariko ntibigeze bansira. None wewe kuri kuremera gutsindwa ni kubera iki? None ko nuheranwa n'agahinda, nuheranwa n'umubabaro, uzovudutse nabi, uzovutuye nabi. Ahubwo hagarara wemye uririmbira Imana, uvuga uterega Mana urugamba ni rwawe, ni wewe wakijije Daniyeli ukamukura mu bwobo rw'intambwe. Erega Mana urugamba ni rwawe, erega Mana urugamba ni rwawe, turagusenga urugamba ni rwawe, erega Mana urugamba ni rwawe, mu babyeyi bose urugamba ni rwawe, no mu bibondo urugamba ni rwawe, mu bagwayi bose urugamba ni rwawe, mu bihebuye urugamba ni rwawe, mu bakobwa bacu urugamba ni rwawe, no mu basore urugamba ni rwawe, mu ndushi zose urugamba ni rwawe, mu banyabyaha urugamba ni rwawe, mu banyabyaha urugamba ni rwawe, turagusengura urugamba ni rwawe. Erega Mana urugamba ni rwawe, erega Mana, erega mbyeyi urugamba ni rwawe, ni wewe wakijije Daniyeli ukamukura mu rwobo rw'intambwe. Erega Mana urugamba ni rwawe, erega Mana urugamba ni rwawe. Erega Imana urugamba
kwawe, ereka Imana igisuzuguro cyawe, ereka Imana umubabaro wawe, ereka Imana agahinda kawe, ereka Imana ubuzima bwawe butameze neza, uyitererane urugamba kuko niyo nyene ubutsinzi bwose. Bibiliya ivuga ngo barima barandimaguye mu mugongo bahaca imifurege. Iyi ni Zaburi itigeze ivuga umuntu n'umwe yayivuze. Yo ni Zaburi 129 umurongo wa 3. Umva mbabwira, uyu mukirisi yaravuze ngo Uwiteka barangwanije koko nibansinda kuvana mu buto bwanje, reka ndayihe ko ari ya Dawudi. Ariko yaravuze gatoyi ngo barandimaguye mu mugongo, mubyumve kuvunwa umuheto. Barandimaguye mu mugongo, mubyumve gusokwa. Barandimaguye mu mugongo, umugongo ni imbaraga, niho hari iteranirizo ry'amagufa, niho hari ububasha bwo guhetama no guhetamuka, niho hari ububasha bwo gufata umubiri wose ukagira ububasha canke ugatakaza ububasha. Mu mugongo ngo barandimaguye mu mugongo, niho duhekera abana mu mugongo. Mu mugongo niho hagaragaza ko uri umuntu muzima bwa n'uhagararira ku maguru, uhagarara ku butware bukomoka mu mugongo. Mu mugongo ngo abarima barandimaguye mu mugongo bahaca imifurege. Ba Kristo bakundwa bo Mukama, niko ko kurakenye, niko ko kuri karya myenda, niko ko waresikrotswe biremera, niko ko waratawe, warangiritse, warabenzwe, ndabyemera n'ukuri puringumba. Ariko ngira nkubwire ko uri matararo ngagafundi kukurima mu mugongo wawe. Ariko ngira nkubwire ko ibintu bitandukanye n'umurozi yaguhekuye biratandukanye. Aho urima arango ubutware bwakuzana agafundi mu ruti rw'umugongo gwawe. Reka mbabwire ikintu kimwe ngo uba warinjiwe kandi uba warahekenywe n'ifukunyi. Iyo fukunyi nta kindi kizoyigukurako, iyo fukunyi uzoyikugwako n'ukwitanga mu buryo bwose bwo kurondera Imana. Iyo oringa ukwitanga mu buryo bwose bwo kurondera Imana, niho nyene uzokugwa ko iyo fukunyi yazanye ifuni kimbagiro mu ruti rw'umugongo wawe bikeme. Ahandi hariba ni mwitegeko rya rudasumbwa Yehova Shalom, Imana soko rya mahoro yacu. Umukama we n'intungane yaracagaguye imigozi ababisha bari barambohesheje. Waba umugozi waboshwe na nyoko, nuwo yakuboye mu maberebere yakonkeje, ya majambo yagutongererako, nuwo yakuboye ku buriri uryamyeko, nuwo yakuboye kuri po wicayeko, nuwo yakuboye. Umva amabwire, aha ni ucikira mu kubaha itegeko rya rudasumbwa. Umukama we n'intungane, naraba ubugome bw'ababyeyi wawe ndabuguhora, araraba ukwisobanukirwa kwawe. Wagize neza ko wisobanukiwe ugashima gusozerana natwe uyu mwanya dusenga Imana yo mutabazi w'ubuzima bwacu. Mukama rero murekurire kwa marangamutima yawe, cagagura imigozi yose ababisha bari barakubohesheje. Nimba Imana yabikoreye Samusoni, abiwe bakamudada munsi y'igiti cy'umureta, bakamutwara mu Bafilisiti bakamubwira ati twe nitukwica nidusesa amaraso yawe, mugabo turakuboha turakudada kugira ngo wongere bamenye icyo bagukoza. Bari bamwishe, bari bamuranduye, bari bamurandagoye. Ariko Samusoni ngo Imana iramutabara, Imana iramukiza, Imana iramubohora, Imana iramunezereza. Ngo barakamarara rero birukanwe abose banga Siyoni, baragacika nk'ibyatsi bimera hejuru ku nzu bikuma batarinze kubirandura. Ngo baragacika nk'ibyatsi bimera ku nzu bikuma batarinze kubirandura. Barakabura imizi babururagamo, niko bavuze. Kandi n'Imana yarabwiye Yeremiya muri Yeremiya rimwe mutora ngo agushizemo imbaraga zo kurandura, usanyura, utikiza, guhonya, kwica, kumerana nawe. Ngo abantu baragatikira, ngo kandi urandura
abagome ngo kandi uranurizo ryarya ngo ntiyigera yuzuza n'urushingwe kada ngo utekera imiganda ntiyigona ronka n'urwambukwe ngo n'abayita ntibigera bavuga bati ese umuherezagiro w'umukama uba kuri mwebwe ngo turabahezagiye ku izina ry'umukama ba Kristo bakurwa b'umukama ntukaryame wujuje imivumo gusa gwana kuryama wujuje n'umuherezagiro basiho vuga ngo amen. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umuherezagiro, Imana ikunezereze, Imana ikurinde kubabara, Imana ikwagurira imbere vuga ngo amen. Rondera uguhezagira kuko abakuvuma bari kuri misiyo ya shetani, barakuvuma ataco mupfuye, barakuvuma kubera ishari, barakuvuma kubera inzigo, ndetse nawe witembereye uri kumwe n'umutware wawe mwikundaniye bishobora kugutuma bakuvuma kubera umunyeshari aba ari umwasi w'Imana aba ari umukunzi wasekere. Aho uri muri izo nyenga tabaza umugabo umutakambira ariko ntiwubahuke kuryama utarose ubona kwipfuriza umugisha w'Imana. Niyo utamuronka ndakwipfurije mu izina rya Yesu Kristo wakire. Bwira Imana uti niwumvirize ijwi ryanje, bwira Imana uti ntutege ugutwi ijwi ry'ibisabisho byanje mukama, bwira Imana uti nturaba ibyaha byanje, nturaba gusambana kwanje, nturaba ukwiba kwanje, nturaba gusakuza kwanje, nturaba kubeshaguzwa kwanje, nturaba gutetegwa kwanje, nturaba ibimaramare bwanje, nurabe Imana yibwira uti nturaba ube gitobo kanje mwami, tiraba ukuri kwisezerano mfise, uraba gucishwa ugufi n'ijambo ryawe, uraba kwifatira umwanzuro kugira ngo nze gusenga ubone kunkura kwa makuba yose. Kirutse umutima wawe dusenge, ntihasenga uri mu makuba n'uri mu munezero arasenga, ntihasenga ugowe n'uwiriwe arasenga, ntihasenga ingumba n'uwabyaye arasenga, ntihasenga umugore n'umukobwa arasenga, ntihasenga umusore n'umugabo arasenga, ntihasenga intabwa ahubwo n'ingundwa akazikwiye gusenga. Mw'izina rya Yesu Kristo gusenga biratwubaka, gusenga biradusanasana, gusenga biraduteturura, gusenga bitwuzuza n'Imana, gusenga byaduhaye urubyaro, gusenga byaduhaye gushira imugongo, gusenga mw'izina rya Yesu Kristo bigukure kwa gafuni k'umugome kagufura kakurimaguye mu muruti rw'umugongo niko Bibiliya yavuze. Ubikugweko igisuzuguro gusenga kibikuraho, izina ribi girukanwa n'igisuzu girukanwa no gusenga, igisuzuguro gikomoka ku izina ribi wiswe n'ababyeyi bawe bikugwaho no gusenga, bikugwaho no kwisobanukirwa, bikugwaho no kwinginga, bikugwaho no gutitiriza. Ngwina mw'izina rya Yesu Kristo twinjire mu irembo ry'ubwami, twinjire mu irembo ry'ubushobozi, twinjire mu irembo ry'ubudahanga. Eka noneho muri uyu mwanya nipfuza ko twinjira mu irembo ry'ubumuntu buzima. Kristo umwami nk'uko Mariko yamubonye, Kristo umukozi w'umuhanga, Kristo igihangange, Kristo umushobora byose. Uyu mwanya agaze mu mutima wawe, uyu mwanya agaze mu mutima wawe, uyu mwanya aganze mu mutima wawe. Iwemere guheranwa nina. Uyu munsi twese turaririmba ngo iyo negereje ububasha bwawe mwami, ibyo wankoreye ni byinshi cyane, nohera mu gitondo bukira sinabimara, imbabazi zawe Yesu, izina ryawe rima urukiza, nohera mu gitondo bukira ndakuvuga, nari mu nari mu mwanda uteye isoni Kristo ankuramo, nari ndushye nguyu mwumwa
ngwino cyane kibondo canje ngubohore umvija tumye minduka ngitwa umukunzi n'Imana nyenimbabazi data wa twese nuko ruwiyambuye ubwiza bwose yambara umuvumo wose w'ububi bwanjye yankoze nabibereye narugopfa niwe yamuje n'Imana ubunda shima ni Kristo umwana w'Imana niwe nizeye ni Kristo yambabariye niwe nemera Yesu Kristo mukozi mwiza ewe Yesu Kristo rumaranimba ewe Yesu Kristo umwami w'abami ewe Yesu Kristo umukiza w'abagwayi kama Yesu umucunguzi w'isi kama Yesu umwana wa Dawudi wewe ubora baboshye bakabohoka turagushimiye cyane ku migisha yose twarose muri indwi dusozere no muri iyi misi yose turiko turasozera tumacije muri mwaka wa 2025 ndetse no mu guhera mu gihe twasamwa mudazi w'ababyeyi b'abatubarutse none Yesu Kristo umukozi mwiza umundiro uyu mwanya nguramvurire kwa maboko uyu mwanya nguramvurire kwa maboko kugira ngo twebwe ubwoko bwa wakira yamashikanwa avuye ku mutima tuguherere narindi shikanwa nanzawe ni feza dufise niko Petero yavuze ariko ngo yaragira hagurutse ubukeneye ubutware buvuye mu ijuru natwe uyu mwanya nta yandi mashimwe usibye ko twemera kuri Imana yacu n'ingeri yacu n'umwami wacu n'umukiza wacu n'umucunguzi wacu kandi iryo jambo turivuze rivuye ku mutima kugira ngo rishimikire ku mirimo yacu ya buri munsi no ku masengesho yacu ku bisabisho byacu bya buri munsi n'umwete tubifitiye bese bizamura amarangamutima yacu bituzanira ibisubizo by'ibibazo bihanamiye ubuzima bwacu muri rusange Yesu Kristo wanguye kure mukama Yesu wanguye kure mukama Yesu wanguye kure sinzoguwe Yesu Kristo wo wadukuye kure wewe turaba mu vyaha ukadukura mu byago ukatuzanira mu byishimo wewe turaba mu vyaha ukadukura mu vyago ukatuzana mu byishimo wewe turaba mu vyaha ukadukura mu vyago ukatuzana mu byishimo ganza kandi usabwe mu buzima bwacu mu bagwayi bose ganza Yesu mu baherewe bose ganza Yesu mu bakobwa bari kugutakambira ganza Yesu mu basore bari kugutakambira ganza Yesu mu babyeyi bijiriwe ganza Yesu mu bakene bababaye ganza Yesu mu ndushi zose ganza Yesu mu mibabaro yose ganza Yesu mu bugwayi bwijiri ubuzima bwacu ganza Yesu kuri abo bose bamaze kuja kuri liste kuva kuri iyi si ganza Yesu ganza Yesu ganza uzana impinduka ngo Ezekiya yigeze kumva kabobe
ijuru. Umusabyi w'umukama Isaya aramwemera akanatsinda ari mu byara. Araza aramubwira ngo nuraguwere kuko igihe cyawe cyagiye. Hezekiya asambwa ati sindagupinga kuko uri umusabyi w'umukama, ahubwo ngiye gushingira ku mirimo y'urukundo nakoze ndi kuri iyi si. Nugere nitwaritse ubwoko bw'Imana bw'Isirayeli, metse ninibutse iyo mirimo umukama kumbure nawe aranyibuka ngire neza anyongera iminsi yo kunezerwa. Bibiliya avuga muri Isaya 38:17 ngo Hezekiya yaciye avuga Isaya amaze kugaruka ngo ni koko kinunu yanje yahindutse amahoro. Yesu Kristo we ufise isura y'impinduka n'ubushobozi bwo guhindura ibintu mu buzima bwatwe bw'ubwoko bw'Imana. Bikoreye Yesu, bikoreye Yesu, ubumuga bugende bikoreye Yesu, ukwangirika bigende bikoreye Yesu, ukumaramara bigende bikoreye Yesu. Bikore mukama Yesu twuzuza amahoro ubwoko bwawe. Bikore mukama Yesu durukundo abana bawe. Bikore mukama Yesu twungira ubumwe twebwe basamuragwa mu bwami bw'ijuru. Nitwebwe twawe kuba muri Edeni yo ngaha kuri iyi si. Nitwebwe twawe kuba muri Kanani y'ibyishimo. Nitwebwe twahawe kuba muri Kanani y'ubuturo. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Twihera umugisha, twihera umunezero. Duha umutima urinda amakuba yose duhura nayo. Duha umutima urinda ibigerageza byose duhura nabyo. Biduhe Yesu bituronze. Biduhe Yesu bituronze. Biduhe Mwami w'amahoro. Uyu mugoroba ndasengeye ubweye yihebye. Uyu mugoroba ndasengeye abana biyebuye. Uyu mugoroba ndasengeye abana bibagira cyane. Uyu mugoroba ndagusabye. Uyu mugoroba ndagusabye. Uyu mugoroba ndagusabye. Uyu mugoroba ndagusabye Yesu Kristo mukunzi mwiza. Utari yerewe niyeregwe. Uwari yigiriwe nanezerwe. Uwaraburagijwe na stability. Ngizina rya Yesu Kristo. Rukundo kigongwe. Wewe byiringiro byacu. Wewe mushobora byose. Wewe wakuvyara ingumba. Wewe ubona mu nda y'ingumba imbyaro 8. Ngizina rya Yesu Kristo. Tunezereze ubwoko bwawe. Turi kwitakambira kandi dutakira uwumva, dutakira uwishura, dutakira uri n'umutima w'ubukeye, uri n'ikigomba cy'ubukeye. Nituri butekano utaraha amahoro Yerusalemu. Nituri butekano utaraha umutekano ubuzima bwacu. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze Mwami w'abantu. Tubohore tunezereze, tubohore dutabare. Ubu bugwayi bw'amaguru, iyi mirira twumva mu mavi, iyi mirira twumva mu mugongo, hawasi bazanye gafuni turabangirije. Ewe Yesu, amaraso y'Imana nadukirore rwose atweze twese. Abakiri mu ngendo bashike amahoro, ababaye banezerwa barushe baruhuke, ababushe babohoke mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza. Ukibwiza bya bidusage nk'uko bishaka. Mutima w'Umwana azatubera, mutima w'Umwana azatuyobora, mutima w'Umwana azadutabara, mutima w'Umwana azatubohorera amarangamutima. Tubone kunezereza Imana, tubone kunezererwa mu rukundo rwayo, kandi gutyo tubyaza umusaruro imyaka Imana dutegereje kuba kuri iyi si ndekubwe ku mwuka wo gukenyuka. Amen, amen, aleluya. Mana n'amahoro bishimire twese, twishimire, tunezeze kandi tunezererwe, turinde kubabara. Mugire umugisha mu biganza byanyu, mugire ubutware bw'Imana mu ruhori rwanyu. Nimwicuze kuco mwatanze, nimwicuze kukanya mwafashe, ahubwo komerezaho nyene, komerezaho nyene, komerezaho nyene. Hobe Uwiteka waho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.